Ner mala kenyam shilo dante sko shana tagame ken shang me channel shop take rice me gorno banyo ga yekel an wala shanko wan ka faidich ron kine dangra wiri jan dangra dich ban jome ban jalinkel jowo me bere kuma ka marwai ke kirme yadit ko le la diet kel mishale professor Adwok ban jowo me ban jalinka do brana shalat keja aken kono nyamre ler kana me mi jiram jidit kano online tv channel gor jen go gender yenyo anasen ko ken ko belarity beken chamala chub gwasentin gor kon ken wode ko ten wude me menen kono me jen ramkel mi dire kumaka bana jawda men chalat gwada bana jeling no ala professor Adwok wude dide me shalaren wonene men shalat a PAR KUOL ka kume SPLAIO a mishwale ku wandit eme shal ka je professor Adwok shalaren go shakman shal interim leader rebunka SPLAIO kimen chak a PAR KUOL ɛjɛni me mishwale ku kana me lat ke je ko biya SPLAIO badak ka lat ke je gatet lat ke je aram chimal che je gor kana me chamal che je bimenong rewi ka Sudan ko me mishal ke interim leader acha kwanye michi PAR KUOL kwanye kaneten kontin te kore na me joje no tele mal banon ko jen chamale cha tan koron kina dangro widwal badak je takrar kana mo che chong ko chebe men togono barame tan mal baja gakrar rame tan mal koron kina dangro widwal badak Dr. Riek Machar chaje de longa gakrar rajme la de professor Adwok ajenena ke shenge dan ala shang ka bangwan ka paingwan me shias pele mayo members tintere wike juba chukan gorno biga PAR KUOL bukana kwany ka jowo me be kanga be ka kirma yadit kirma yadit ne ti shaka prejer no wojanga woje Dr. Machar ko Dr. Machar baje look baje nan ka court ke kuje mo banang tele power chukan yu nok chukan nok no ba Dr. Machar baje woj chawuri chalga me PAR KUOL chayu kwany alo jaram danan to gwa Dr. Machar antama jenji diere kular no tele mishale mal ne me shale ku mu ku she lat tele jimal pondo acha jomo cha kwen ajana me jiaga Dr. Machar chaje de woj ajana you cannot remove Riek, whose name is written in the agreement as the first vice president, and expect that the agreement will still be there. If they don't want to remove Riek, what was the need for the action they took? Mishi owo kariya ajane ngume la diana no bia interim leader bia jakwan mishi gorun ko bia Riek Machar bia jawo munyo den wonene ramme shimal tanya Dr. Machar shi PAR KUOL ka tel rada dian me bi gwara bi man kan jana malat ke kum Sudan zero on tarakelio ci professor ci raja mo ci jakwen ka jowo dane kwen yo gwado mene Agong Makur, interim SPLAIO Secretary General, rejected accusation of a coup, calling it an internal party arrangement. The Joe diet Kechagak, would shala Agong Makur. A general me eduna conqueror con SPLAIO and will be named communicate aleka. The diet Kajogu Chajan, Meladiana Meshuale coup. Kashabiman walk. Rameta Animale Dr. Machar, a Jaramdan and Tishure, take our Ganadial, go Jaramdan la Queer Party, doing SPLAIO. Mishiala de ke PAR KUOL ati Dr. Machar jor no mo kujemo meladiene zero work te jo me che kwen jendana gore de nyaga yakel wude me professor Adwok che jo de che top diet kelka diet tin content rewi ke juba
rai wich ka South Sudan tin dier ko de mal ba dera to wano rai wich ka South Sudan biatemal